bidal gumurung tambur peri kome guru ngomong Pitarunggi Rapialan watangan gate Kapi arsa suara dipole rombae Ye 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 Yo 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 Ye enjing bidal gumurung tambur peri kong guru mumpung binarunging keprakang watang anggadi kapi arsa swaranipun rombak ing yo 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 Ayo Gen asli lo hati-hati Gen Ayo le. Yo Borotan tomo magito gito Samyo Wah hati-hati yo Ger yo Yo Ayo le
kaya putul-putul Turangga esti ingkang dodol layu sapi ayo wah Sayo masih bersama Sinar Budaya. Asli lo. Yo. Ayo ger, sayo.
Lolo. Lolo. Ya 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 ya. Goyang pipi, ses. Goyang pipi, ses. Heo heo. Oh ah oh ah. Ayo le. Oh ah. Kembang jambe hatiku yang kewe anulati manis si mayang sari lengkong kuning ngobati sekara sinangklik kebes wiragane kumpul bebusene kembang jambe arom kandane gentayangan kenuju beranak kembang jambe ukaoyak dewe angulati manis si mayang sari Lajar kuning endane pangarsinate Lajar wiragane luhur pambutine Kembang jambe arum kandane Gentayangan golku kepranan Ayo le. Sayo. Yeah. Jos.
Duh limasok jalaliwo Bece tulus setiamu Ayo bareng tak kancani bangun jiwa lan bebrayan Tari sapu, tari zaman dulu, tari sapu, tari yang indah. Tari sapu, tari zaman dulu, tari sapu, tarian Becas. Prayitno lalu kantoran Pinara supaya temanipun Bapak Kepala Desa Sedul Santri lalu digenap anggota kantoran Pinara wonten satu mriko Bayu Sar kantoran Hinata Budaya wonten satu mriko do hoa do yo hoa Yuk.
yuk, 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 yuk,